Assalamu alaikum. Hurmatli Bishkek Xabar YouTube kanalının katlanışları, ardaqlı көрүүчүлөр. Amansыздарбы? Бүгүн апта күнгө жекшемби 15 август. Биз кайрадан ушул Бишкек шаарындагы Рио Муна базарындабыз. Азыр тактап айтканда жол жээгиндеги арзан унааларды көрсөтүп жатабыз. Бүгүн бир аз погода өзгөрүп, мына ушундай асман булут болуп, жамыр жаап, эртеден саат 7ден бери азыр жамыр жаап аткан учуру. Азыр саат 9 болуп атат. Бизде азыр Бишкек шаарында бензин 92-54 сом, 80-48 сом болуп атат. Ал эми газ 28 сом 20 тыйын. Ал эми дизель болсо 48 сом 50 тыйын. Бул жакта жашыл түстө Бишкек петролунда көрсөтүп жатат 48 сом 50 тыйын. Biz ошол жолдун жээгиндеги бүгүнкү срочно сатам деген унааларды көрсөтүп улантабыз. Биз менен 10 мүнөт бою чогуу отуруңуздар. Бизди биринчилерден көрүп жаткандар болсо, сиздер азыр Бишкек Xabar YouTube каналын көрүп жатасыздар. Каналга жазылганды унутпаңыздар. Биз көрсөтүүнү баштайбыз. Бул жерде кара түстө Honda Odyssey 2002 жылкы 2.3 автомат. Басы $4400 дейт. Дөңгөлөктөрү кышкы. Бүт эле комплект кышкы экен. Ал эми бул жакта Honda Inspire'дин эски кузовундагы 340 000 километр жүргөн. Жылы 2000, объем 2.5 автомат. Басы $3700. Бул жактан артынан көрүнүшү, мисалы бамперинде же крылосунда, капотунда жумушу жок экен. Чийилген жерлери жок. Биз эми бул жактагы сиздерге дагы бир кыскача айтып кетейин. Азыр бизде өтө жамыр жаап, мен мындай зонтик менен жүрөм. Бат-баттан татканга аракет кылышым керек. Анткени базар ичинде дагы унаалар көп. Ал жакта дагы жамыр жаап бербестен жамыр жааганга чейин батыраак тартып кетип калыш керек. Азыр өтө суук болуп атат. Токтобой тартабыз. Биз менен чогуу отуруңуздар. Passat B5 Plus жылы 2003 2.4 автомат. Дизель турбина экен. Басы 3.5 сурап жатыр. Оруп калгандыр экен. Дөңгөлөктөрү алдыңкы эки дөңгөлөгү комплект кышкы, артыңкы дөңгөлөктөрү жайык экен. Бул жакта Honda Accord. Үстүндө люк дагы бар. Вид жакшы көрүнөт. Жылы 2001, объем 2, мотору сир мотор, басы $5200. $5200, баягы мотору простой эмес, сир мотор экен, 180 ат күчү бар. Бир салонда ээси уктап отур, бир тартып коелу жактарды. Эми биз кийинки бул жакта Nexia автоунаасы 274 000 километр пробег, жылы 2005, 1.5 механика, 160 000 сом. 140 кузов кабан серебряный түстө, 96 жылкы, объем 5, $8500 сурап жатыр. Үстүндө люк бар экен. Салону эми азыр мына жамырга байланыштуу жакшы көрүнбөй жатат. Кара түстө көж экен. Бул жакта Audi A4 жашыл түстөгү автоунаасы 95 жылкы. Объем 1.8, басы $3800.
Nissan Primera автонасы жылы 93. Объем 2 автомат, срочно сатылады. 130 000 сом. 130 000 сом деді. Есі бар екен. Сіздер ме есі? Есі бұл жақта жоқ екен. Hazırla мен Nexa'ны тартып кеттім. Мұнан кейінгі Subaru Legacy B5 Universal қара түсті. Жылы 2003. Объем 3 куб. 274 000 километр жүріп тұр. Трассада расход 11 дейді. Бұл автоны сатылмайды екен. Онда біз бұл жақтағы мыналарға өтелі. Негізі жол жегінде аралаш мыналар өте көп. Арзанмададағы срочно сатам дегендерді дағы тапса болады. Негізі барыңыздар жақсы біліп қалдыңыздар ұқсайды. Жол жегінде арқандай бағда тапсаңыздар болады. BMW 320 46-шы кузов, рестайлинг, жылы 2022 автомат. Басы 270 000 сом дейді. Мониторы, задний камерасы бар екен. Бұл жақта Hyundai Getz 03 Баткеннен келіп тұр. Коробкасы автомат екен. Малыматы жоқ екен, сатылмайды ұқсайды. Мұнан кейінгі меніме қарасаңыздар, бұл жерде біраз су болып қалып тұр, аз ояққа өтіп алайын. Honda Serve 61 000 ғана километр жүрген. Жылы 2012-24 автомат. 14 400 доллар екен. Қазір емен бұл жерден қағазы өтіп номер көрсетіп алдайым. Бұл жерден айтып қойын. Номері 550 23 55 84 деген номерде тұрады. Toyota Caldina қара түсті, жылы 99, объем 2, басы 3600 доллар. Телефон номері 703 07 11 14. Жетай деді, моторы спортивный екен, 3600 доллар деді. 99 жылқы. Honda Odyssey ескі кузов қара түсті, 94 жылқы, объем 2. 180 000 сом деді. Бұл жақта жолдың жегінде Toyota East автонасы. Жылы 2003, объем 1.3, не беті, не крашын деді. 4800 долларға беріп салам деді. Қазір ішінде есі отырады. Bir салып қойыншы, қайсы номерге чалыш керек. Клиенттер қайсы номерге чалыш керек? Клиенттер қайсы номерге чалыш керек сіздерге? Қайсы номерге чалыш? Номері жоқ екен да, клиент. Чала тұрған номер жоқ екен. Бұл жақта бар ғой. Үш номерге. Үш номерге чаластар. Қанша болады бұл үшін? 4,5. 4500 доллар болады дейді. Деме, мен сіздерге аралаштырып тартайын. Бұл жерде егер сатылып жатқан болса үшін тартайын. Audi A6 2.5 турбо дизель. Жылы 2003 2.5 дизель екен, автомат 3800 доллар. Эми бұл жаққа өткенге да қазір біраз тосқауылық болып жатады. Таяқтақта да уналар өте көп, қазір осы жаққа да өтеміз. Honda Civic Leviru. Коробкасы механика, 1.4, 330 000 сом. Жылы жазылмап тұр. Бұл жерде Mercedes C-шка. Жылы 2001, 1.8 механика, 3500 доллар. Mercedes C-шка дөңгелектер бүт комплект қышқы, абалы жақшы. Абалы жақшы кен. Бұл жақта Toyota Mark 2 автонасы. Бұл дағы өте популярды молодежный уналардың қатарына кіреді. 92 жылқы, 2.5 автомат коробка. Басы 4500 доллар.
Honda Step сары же жашыл түсті деп қойсақ болады. 488.000 км жүрген, жылы 2000, 2 объем, автомат, $4200. Honda Step'tin состояниясы еме мынау артыңғы ешікті бирөө тийип кеткенби же өзү тийип кеткенби, сөзүнүн кыскасын айтканда ошол жеринде жумушу бар экен. Ошон үчүн дагы баасына $4200 деп койду окшойт. Анан дагы алдыңкы бамперинде бир аз жумушу бар экен. Бул жакта Golf 3 92 жылкы 1.8 моно 140.000 сом. Телефон номери 0772 96 80 деген номерде турат. Бишкек кабар. YouTube'дан Бишкек кабар. Бул жерде ошол Audi A6 автоунаасы 220.000 сом деп жазып коюпту, бирок эмеси жок, номери жок экен. 220.000 сом. Эси ичинде олтурат, уктап атат экен. Аны тоскоол кылбай эле өткөтө берели, тартып. Ак түстө Honda Stream 2001 жылы 202.000 км жүргөн, объем 2, $4900. Subaru Legacy Leviru 99, объем 2 автомат, $3700. Honda Civic жылы 2007, объем 1.3 автомат, баасы $6000, номери 706 09 09 19. Бул жакта дагы бир 39 кузов кара түстө BMW 98 жылкы 535 экен, 3.5 мотор коробкасы провозной басылыптыр, $3600 деп. Эси да ушул жерде азыр жамыр жауып аткандыгына байланыштуу бир аз терезелерин ачып, ары бери түздөп дегендей. Ушул жерде азыр эси бар. Эми сомго эсептегенде канча болот эми болушу? Эсептеп көрүш керек экен, доллар канча болот ошондо? Долларга 3500 болот болуш. 3500 доллар болот дейт. Бул жерде Passat B4 94 жылкы, көлөмү 2 же моно болуш керек же инжектор. Азыр бул жерге жазмаптыр, моно же инжектор деп. Баасы 145.000 сом. Бул жерде Passat Praviro кара түстө B5 плюс 2003 жылкы, объем 2 автомат. Бул жерде баасын жазбай коюптур, номери бар экен. Эми балким издегендер болушу мүмкүн. Чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Англичанын Lexus 300'ді көрсөтөбүз, $5500 дейт. Номери 0557 99 15 деген номерде турат. Бул жерде кара түстө Honda Accord 345.000 км жүргөн, жылы 2000, 1.8 механика, $220.000 сом. Бул Accord'тун алдыңкы капоту крашен экен. Крылосы дагы бир аз крашен. Баасына ылайык десек болот. Audi S4 автоунаасы жылы 91, 2.3 механика, 2013 жылдан бери биринчи хозяин экен. Расходу 10-11 дейт. 195.000 сом. Баасыны сүйлөшөбүз. Алам дегендер болсо телефон номерге чалсын дейт. Ошол номерге чаласыздар. Бул жерде дагы бир Praviro Mitsubishi не деген автоунаа экен.
жерде толук түрдө азыр 96-жылкы объем 2 150 миң сом. Номери 558 20 08 93. Дагы бир Audi A6 автоунаасы 2003 жылкы 2.4 механика 280 миң сом. Nissan Skyline 2003 жылкы 2.5 автомат $3200 дейт баасы. Бұл жерде Opel Vectra 98 жылкы 1.8 120 миң сом. Телефон номері 504 14 0066. Бұл жақта Nissan Primera Leviru Россиядан келіптір. Номері көріп тұрасыздар. Учеттан шыққан емес, Россиядан ушундай келген. Жылы 2005 1.8 автомат 270 миң сом дейт. Отырыштары қара түсті кожа. Бұл жақта Honda Avancer 2001 жылқы 2.3 автомат. Басын жазбай қойып тұрды, договорный дейт. Газ, бензин екен. Şu номерге çalasızlar. Oturuşları велюр. То тараққа арзан бағаға шығып қалса айтып қойшы деп сұрағандар көп болды эле бизде комментарийде. Şu то ташқа айдағанға чытырды жерден бираз бийигирээк автоунаа арзан бағаға шығып қалса тартып қойғылачы алайын дедим эле дегендер болды эле. 95 жылкы Toyota RAV4 универсал екен, Praviro автомат 2 объем 250 миң сом дейт. Эми басыны түшүп берем дейт. Номери 509 93 25 25. Тоқсан бешинчи жылкы. Эми буну алып негизи иштетсеңиздер болот. Мотору тынчыгыча иштетип туруп, анан привозной мотор басып койсоңуздар 2002 жылкы же 2000 жылкы мотордон айырмасы жоктой эле болуп калат. Айдай берсе болот. Урматтуу көрүүчүлөр, биз эми жолдун жээгин жыйынтыктайбыз. Ошол базардын ичиндеги унааларды көрсөтүүнү улантабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Бизди биринчилерден көрүп жаткандар болсо, анда каналга катталганды унутпаңыздар. Сиздер азыр Бишкек Кабар YouTube каналын көрдүңүздөр. Видео жакса лайк басып коюңуздар.